Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı görermanlar, oğarmanlar. Bugün jaman adab ahlak turasında söz kılabız. İnsandan kanday ekendigin bilgin gelse, uşul alımlardan aytkan neslerine göңүл burçun kereken urmatlı görermanlar. Abu Darda radıyallahu anhu aytat: "Alamatul cahili salasat." Jahil adamdın, ilimsiz adamdın, bilimsiz adamdın üç belgisi var. Alardan birincisi al-ucub. İnsan özünü taң kalıp, özünün keremetlerine, özünün özgöçölүgüne taң kalıp, menen ötkөн jakşı adam jok dep özüne ушундай taң kalıp kalgan bolsa, demek bul adamdın özünün kançalık dеңгээлде bilişini, bilbешini, bilbегендигине ушул эң чоң bir dalil eken. Demek kimde kim özüne aşıkça işenip, özüne taң kalıp atkan bolsa, bul anın kıyındığına emes, balkim anın ilimsizligine dalalat kılgan nerse eken. Ekincisi, o kasratul mantıqi fi ma la yani. Özüne tiyecesi çok nerselerge göp başını tığıp, uşul nerseler turasında özüne tiyecesi çok nerselerde göp söylegen adamdagın bul insandın ilimsiz ekendigine dalalat kılgan nerse olup, adab ahlaktan jamandan bolup septiretken. Üçüncüsü, ve an yunhi an şeyin ve yati. Özü bir jaman nerselerden kaytarıp, oşol jaman nerselerde özü kılgan bolsa dagın, je bolsam jakşılıkka buyurup, özü kılbasa dagın, bul dagın insandın özünün ilimsiz ekendiginden kabar bergen nerse eken. Allah Taala barыбызды ушундай adab ahlagı jaman bolup, özü buyurgan nerseni kılbagan adamlardan kılıp koybosun dep Allah Taala'dan surap ketebiz. Abu Darda radıyallahu anhu dagı başka bir sözünde mындай deyt: "Egerde uşul üç ele nerse bolbosa, adamdardын bardыгы jakşı bolup, mamleleri, yürüm turumu bardыгы jakşı bolup, oňolup kalmak ele" dep üç nerseni aytkan eken. Alardan birincisi, egerde insan özünün kaaloolarına kastan erçip ketpegende, adamdardın arasında mında gelişmeslik, uruş, talaş, şunday jaman nerseleri bolbойт эле дейт. Ekincisi, o şuhhun muta. Ekincisi, içi tarlık, bakıldık. Özünde bar nerseni, özünün adab ahlagı menen, jürüm turumu menen, kolunda turgan baylığını, özünün jakşı mamilesini, nafsisini, jakşı sözünü bakıldık kılıp eç kimge jakşılık kılbasa, jakşılık kılgandardı koldobosa, jakşılık kılıp özü jakşı süйлөгөнгө, özü bereşendик kılılbasa, kılgandарды dagы jaman görse, bul dagın insandın jaman jaka başlap kete turgan nerselerden biri eken. Üçüncüsü, ve icabu kullu zi ra'yin bi ra'yihi. Ar bir adam özünün oyuna taң kalıp, özünün sözüne gana işenip, özünün oyunun arkasından gana erişip, başka adamların sözünü albay koygonluktagın adamların arasındagı ынтымакты ketirip, adamların arasında ırksızlıkты, berekesizlikti alıp kele turgan nerse uşul eken. Oşonduktan urmattуу görermanlar, ar birimiz uşul üç nerseden etat boluşubuz керек. Эң birincisi öz kaalalarыбызды ar dayım erişip ketүүдөн, ekincisi kolubuzda bar turup, je bolsam kudretibиz жеткен нерселер менен дагы içi tarlık kılıp koygonduktagın insandардын arasındагы adab ahlактын, jürüm turumdun, adamdardын mamilesini buza turgan nerse eken. Üçüncüsü, özünün oyuna gana işenip, özünün oyuna gana tayanıp, özünden başka hiç kimde ukpagandıktagın adamdardın arasındagı ынтымакты ketirgen nerse eken. Allah Taala barыбызды mындай jaman adab ahlaktan alыс kılsın dep Allah Taala'dan surap ketebиz. Hasan Basri aytat: "Man sa'a huluquhu azzaba nafsahu." Kimdin adab ahlagı jaman bolgan bolsa, al adam özünü özü azaptagany oşol deyt. Anı menen süйлөшсө dagы uruşup ketет, muну menen uruşsa dagы uruşup ketet. Anday kılasa dagы gelişpeyt, mınday kılayın dese dagı gelişpeyt. Demek kimdin adab ahlagı jaman bolgan bolsa, al adam özünü özü azaptagan bolat eken. Allah Taala barыбызды mınday adab ahlaktan saktagan bolsun. Umar ibn Abdulaziz mınдай deyt: "Adamды eң pas kılıp koya turgan, adamды начар kılıp koya turgan, adamды şunday barsız kılıp koya turgan nerse emne al? Kanday adamdın adab ahlagı emnesi adamды şunday pas kılıp koyot dese, üç nerseni aytkan eken. Eң birincisi, kasratu kalamihi, köp söylөгөндүgü. Ekincisi, ve ifşa'u sirrihi, özünün sırrını tuş kelgen adamlarga aytıp, özünün sırrını bardığını açık aykın aytıp koygonduktagın bul insandın pas kılıp koya turgan nerselerden eken. Üçüncüsü, tuş kelgen adamga işene bergendikdagın insandın kadar bakını getirip,
адамды ушундай пас кылып кое турган нерседер экен. Ошон үчүн урматтуу көрөрмандар, бизге дагы сиздерге дагы айта турган нерсебиз, Алла Таала барыбызды мындай адамды пас кылып кое турган адабий ахлактан сактаган болсун деп Алла Тааладан сурап кетебиз. Суфян ибн Уяйна деген алым айтат: "Ман канат маъсиятуху фиш-шахва фаржу лаху ат-тауба." Кимдин күнөөкөрлүү жагы же болбосо алсыз жагы өз каалоолорун ээрчип кеткен болсо, бул шахватына ээрчип кеткен болсо, ал адам тооба кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Тооба кылса болот дейт да. Себеби Адам алейхиссалам жегенге нафсиси тартып, нафсиси каалаган нерсени жегендиктен бейиштен куулуп, бирок кийин тооба кылып, Алла Таала анын тообосуну кабыл кылган дейт. Ал эми экинчи тарабы, кимдин күнөөсү текебердикте болгон болсо, ал адамга лаанаттан корккон. Адамдар наалат айтат дейт. Арабчасы лаана деп айтылат. Себеби иблис, шайтан өзүнү инсандан, адамдан жогору сезип, мутакаббир болуп, кибири көтөрүлүп кеткен. Мен будан жакшымын, мени оттон жараткансың, инсанды топурактан жараттың деп өзүнү бийик сезген эле, ал адам немеге, шайтанга өмүр бою түбөлүктүү лаанаттын артында калды. Ошондуктан кимдин күнөөсү бул жагында болгон болсо, ал адамдын тооба кылып, Алла Таала тообосун кабыл кылат. Ал эми кимде ким өзүнү ушундай бийик сезген болсо, ал адамга ушундай наалат коркунучу бар деп айткан экен. Алла Таала барыбызды мындай жаман адабий ахлактан сактаган болсун деп Алла Тааладан сурайбыз. Барыбыздын адабий ахлагыбызды Алла Таала моңдосун, үй бүлөбүздүн, бала чакабыздын адабий ахлагын Алла Таала моңдоп, өзү сүйгөн кулдарынан кылган болсун деп сиздер менен ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух деп кайрлашабыз.